Janata Dal United JDU dagi MLA wena Karaklaba Matung the BJP the Yaushin Kiba MLA Mangagi disqualification case ki final hearing ngasi pangtokna hearing ngasi ki final judgment speaker na reserve todun thamkrei disqualification case asi ki final judgment reserve tokrab MLA manga adude thangmaiban AC ki MLA case joy kishan tepaimuk AC ki MLA ngasanglur Sanate Ziribam Assembly Constituency के MLA Mohammad Asabuddin Wangkai AC के MLA Thangjam Arun Kumar अमसुंग Churachandpur Assembly Constituency के MLA LM Kaukteने हर MLA सिंह असना हौकिबा Manipur Legislative Assembly की election दा JDU की ticket की माई पागल मतुंगदा BJP दा defect taukiba dama constitution gi tara sub schedule gi makhada disqualify tawbinaba Manipur Pradesh Congress Committee gi vice president Hareswar Goswami na makhoi mathakta tongan case manga file taukibani Loren M Dorendrom sung M Surjit nasu MLA Joy Kishan gi mathakta tongan case ani file taukibani case asiki matungin ngasi Manipur Legislative Assembly gi speaker tribunal da final hearing sathadna petitioner की council अमसुंग respondent की council अनिम की वाफम सिंह speaker न तार बतुंगदा पिफम थोकपा वायल अदो reserve तौखिबने हरी हिरमसिंग मतांग petitioner की advocate ओरिबा N Wufendana speaker tribunal द थोरक लगा पाउमी सिंगदा 2022 दगी case सथदुना case thadura satharkhiba MLA manga gi disqualification case ase ngasi final hearing pangtoktuna speaker na pigadaba while lado reserve tawkhrabani na haujikte MLA manga gi maraibag speaker gi makut laire yamna thuna justice fangani haibagi thajaba lai haina fongdoklamki ngasi sina dum final hearing loire ajuki hairiba JDU dagi karaga BJP de defect of MLA manga dugi matangda pung 3 makhai di hawun almost 3:15 book dum pung ahum mari rom de dum yam sang ngasi di final argument away from all the parties adugi at the end the honorable speaker na fajana tarwa matungda with a minimum of half an hour break piraga honorable speaker na masi final judgment gi damakta judgment du reserve thamme haina haibirakhe reserve that is adudi honorable speaker masamang na dum decide tawjaragani ngasi oigera hayongera anytime adudi it is up to the speaker reserve to yam athu bada khoi judgment zo law thok pirakani haibagi thajabudi lai